Belren News. Mafhungo. Rotshidzwa Maremba. Ndo livhuwa zwa zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo. Vhathu vhanzhi vha dzhia uri u vha na thaidzo ya u sa pfa zwavhuḓi ndi tshipiḓa tsha u aluwa. Fhedzi vhorasaintsi u bva Pennsylvania State University vha ri tshiṅwe tsha zwiga zwa u thoma malugana na thaidzo ya nḓevhe dzi sa pfi zwavhuḓi ndi u dzulela u pfa phosho ine vhaṅwe vhathu a vha ipfi. Vho bvisela khagala uri u sa pfa na tinnitus, u pfa muungo nḓevheni, zwi thoma musi sele dza nga ngomu nḓevheni dzo tshinyadzwa nga ṅwambo wa u aluwa na u dzulela u vha fhethu hu re na phosho lwa tshifhinga tshilapfu. Raisi ndi tshiḽiwa tsha ḓuvha na ḓuvha tshine tshi ḽiwa nga vhathu vha fhiraho biḽioni 3.5 ḽifhasini. Kha ngudo yo anḓadzwaho kha Journal ya Scientific Reports, vhasedzulusi vho bvisela khagala uri ho vha na u gonya ha u bveledzwa ha raisi vhukati ha ṅwaha wa 2006 na 2015. Vha tshi isa phanḓa vha ri u bveledzwa ha raisi ho gonya kavhili musi hu tshi vhambedzwa na miṅwaha ya 1960. Nyaluwo yo vha hone naho hu na khaedu dzi fanaho na tshanduko ya kilima, hu khou anganyelwa uri ho bveledzwa thani dza miḽioni dza maḓana a sumbe 13 nga ṅwaha. Vhabveledzi vhararu vhahulwane ndi China nga phesenthe dza 24, India nga phesenthe dza 22 na Thailand nga phesenthe dza 9. Tsedzuluso yo rangwa phanḓa nga Yunivesithi ya Illinois Urbana-Champaign. Namusi ri vha ḓisela bugu ine ya pfi We Don't Quit. Ndi bugu ya Lutendo Manenzhe u bva Nzhelele kha ḽa Ha Makato. Manenzhe uri o ṅwala iyi bugu nge a vhona vhunzhi ha vhathu vha tshi khou laṱa fulufhelo na u shaya ṱhuṱhuwedzo ya u nga bvela phanḓa na miḽoro yavho kana zwine vha tama u bveledza. Kha ri pfe Manenzhe a tshi ṱalutshedza. My name is Lutendo. I'm the author of this book called We Don't Quit, subtitle No Excuse, No Retreat, Just Results. The core message of this book, we don't quit, not because it's easy, but because our purpose is bigger than our pain. Consistency beat talent and luck. Quitting costs more than trying again. So the objective of this book is to encourage action even when motivation is gone. Teach discipline, patience, and consistency. Help the reader to rise after failure without shame. The aim of this book is to shift thinking from excuse to endurance, from fear to faith, from comfort to courage. It is a mental reset and a call to action. So, why I wrote this book, maybe I wrote this book to encourage people to keep fighting, even when life becomes difficult. What is this book all about? It's about resilient purpose, faith, and refuse to give up. So, in addition, maybe for people who want to quit, what advice can I give? I can say you can rest, you can fall, but don't dare quit. Don't surrender your dream. So, yeah, this book is all about that. Yeah, what motivating me maybe to use this title or to write this title, because quitting destroy dreams, but persistence build greatness. So what makes this book important? Many people are losing hope. This book reminds them to stay strong. So that's it. In short, thank you very much. Ako guma ngorali mafhungo enda vha farela one. Nṋe na vhone kha ri ṱangane mafhungoni tshifhingani tshiḓaho.
Lwa miṅwaha I fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa kuendedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vhaendedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vhaendedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenelela vhuṱambo vhufhio na vhufhio kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service. No place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vhanga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho lini. Belran Brands I hanefha tsini na vhone ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bvapo tshelede I khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belran Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓiṅwaliselaho. Are you a survivalist entrepreneur in the Vemba district? Belran Brands is here to back your hustle. Get a loan from just 500 rands up to 4,000 rands designed to grow your business. All you need is 6 months of bank statements, 6 months of sales records, your South African ID, and proof of residence. Apply today on WhatsApp 07201958843. Belran Brands, empowering entrepreneurs, building communities. Terms and conditions apply.